Moje ime je Mario Lukas Anković. Moje ime je Melita Buljan. Ja sam Mirela. Služimo se engleskim, ali nikako progovoriti. A imao sam problem što nisam aktivno koristio jezik i gramatiku. Ovo je nešto što je meni bilo otkriće. Princip je koji zapravo tjera da stalno komuniciraš sa svojim učiteljima, predavačima engleskoga i to izvornim govornicima koji te istovremeno ispravljaju i pomažu ti da usvojiš ispravan govor, ispravan naglasak i zapravo neprestano govoriš. Gramatika ne uči klasično kao u ostalim školama, nego jednostavno kroz nekakve primjere i vrlo jednostavno je objašnjeno. Taj strah, ta inhibicija, ja nju više nemam. Svaki sat koji imamo je poseban, drugačiji, zanimljiv, interesantan. Dakle, to se slaže kao mozaik. Naši tičeri su veseli, voljni nam svaki put i ekstra objasniti ili se potruditi da nam gradivo i ono što učimo na interesantan način prezentiraju i da nam nikad, ali baš nikad nije dosta. Smijemo se, zabavljamo se i istovremeno učimo. Inicijativa je opravdala svoje ime, eto tako bih rekla.